мизи мудаввар ки он бо иқдоми шӯъбаи корбозорон ва оилаи мақомоти ҷои ҳокими давлати шаҳр бо ширкати фаъоли занон дар толори матбуотӣ баргузор гардид, фарогири чанд масъалаи муҳиму тағдирсози ҷомеаи имрӯза буд. имрӯз тасмим гирифтем оиди дар атрофи яке аз масъалаҳои хеле муҳими сиёсию давлатии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баланд бардоштани мақому манзилати зан модар машварат ороста бошем. ва ҳоло ман мехостам шуморо бо муҳтавои рӯзномаи ҷаласаи имрӯза шинос намоям. масъалаи якум ин дар бораи муҳокимаи барномаҳои давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне стратегияи миллии фаъолгардонии нақши занон дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030 ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон 30 апрели соли 2021 таҳти рақами 167 ба тавсиб расидааст. масъалаи дуюм ин барномаи давлатии тарбия, интихоб ва ҷоғузории кадрҳои роҳбарикунанда аз ҳисоби духтарони лаёқатманд мебошад ки ин 30 апрели соли 2021 таҳти рақами 167 бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба тавсиб расидааст. дигар ин маъракаи обуна мебошад. масъалаи чорум ин пешгирии бемории COVID-19 ва маъракаи МКБ мебошад. дар чорабинии нахуст сарвари пойгоҳи бостоншиносии Панҷакин Сараз Норинисо Худоёров сухан гуфта, сараввал далели хеле ҷолиб ва таърихӣ овард аз рӯзгори Маликии Сараз ки он худ аллакай аз нақши бонуи тоҷик дар давлатдорӣ ҳисоб меёфт. масъалаҳое ки имрӯз боиси муҳокимаи аҳлии занон хоси замони фаъол гузошта шудааст, ман фикр мекунам хеле муҳим ва саривақтӣ аст. албатта дар атрофи мавзӯи зан, хизматҳои зан, имрӯза мавқеи зан дар ҷомеа ки аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон чандин қарорҳо ба таъсиб расидааст, агар сухан гӯем хеле зиёд ҳарф задан мумкин аст. агар мо ба таърих назар кунем, хосо ба таърихи ин минтақа, ба таърихи ин сарзамин, ба таърихи Панҷакинти қадим агар назар кунем, ҳоло 5500 сол қабл аз ин дар саразми Бостон яке аз оне ки онро Маликаи Сараз ном мебаранд, тавонист дар ҳамин минтақа як шаҳрро бунёд кунад. имрӯз таърих исбот намуд ки маҳз бо шарофати зан, бо шарофати ҳамун зане ки имрӯз Малика номбар мекунад, мардуме ки ба ҳаёти кӯчманчигиро аз сар мегузаронид, омад дар ин минтақа макон интихоб кард, ҷойгир шуд ва онро дар натиҷаи ободкориҳо ба шаҳр табдил дод. ва агар мо ба таърихи Панҷакинти қадими худамо назар афканем, ҳоло 1700-1800 сол қабл аз ин аллакай дар маъхазҳои таърихии ҳуқуқӣ ки пайдо кардан аз кӯҳи мух, аллакай мақому манзилати зан дар шартномабандии утеген ба дунча ки ин ду нафар байни ҳамдигар шартномаи ақди никоҳӣ мебанданду дар сурати мабодо агар ақди никоҳро бекор кунанд, барои зан чӣ имкониятҳо, чӣ манфиатҳо мерасад, ҳамин гуна ҳуҷҷатҳоро пайдо намуда. ин нишона аз он аст ки аллакай мо дар доираи таърих медонем ки мақому манзилати зан дар ҳама давру замон баланд буд ва боиси таҳсину офарин буд. ва имрӯз аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон он қадар барномаҳои зиёд дар масъалаи баланд бардоштани мақому манзилати зан, хоса духтарон ба таъсиб расидааст, чихел ки инҷо муаллима қайд намуданд. ва ман фикр мекунам ки имрӯз занони тоҷик дар баробари мардум дар тамоми ҷабҳаҳои ҳаёту зиндагӣ пурмаҳсул имрӯз меҳнат доранд. мо мебинем муаллим ҳаст, духтур аст занон, имрӯз инженер ҳастанд. ҳатто мо дида истоем ки дар корҳои хеле душвори ҷомеа, дар сохтмонҳо, дар бунёди роҳҳо, умуман дар тамоми ҷабҳаҳое ки ҷомеаи моро имрӯз пеш бурда истад, мо меҳнату заҳмати занонро эҳсос мекунем. ва инҷо ба ман савол афтид ки оё роҳбар будан ва дар баробари ин зан модар будан
آیا آسان است؟ من فکر میکنم که عموما برای مادر سرابان روزگار تربیت فرزند خود خیلی دشواری است. زیرا خانه‌ای که زن است در آنجا دویمو گویا که چراغ گران است. زن در آن خانه و مثلا چراغ روشن میکند، خانه رو آباد میکند، سرانجام میکند. البته همون اهل خانواده رو برای آبادی همون روزگار، برای پیشبرد همون روزگار روانه می‌سازد که در اینجا هم با پرگی وظیفه وزنی در دوش زنان است و در برابر این تربیت نمودن فرزندان خیلی دشوار است. و حال اون که با بالای همین با عهده گرفتن جوابگری این یا اون کارهای دولتی یا اینکه کارهای دولتی امروز بسیار زنها رو ما همچون صاحبکار هم می‌بینیم که آنها برای پیشبرد ساحه صاحبکاری خدمت‌های ارزنده دارند. خیلی دشوار است. من فکر میکنم که انامین یک خصلت‌های خیلی سرشته‌کاری است و یک خصلت‌های خیلی پرقوتی زن است، سرانجامی زن است که این رو خداوند برای زنها داده که همین گونه خصلت‌ها رو دارند که امروز میتوانند در برابر پیشبرد روزگار برای کارهای دولتی جمعیتی سهم خود را گذارند. جامعه‌ای که امروز ما داریم یک جامعه‌ای که نسبت سالهای شاید دوره شوروی در این شب و روزها مسئولیت زنها در خاندان باز بیشتر شده است. زیرا بیشتر مردها امروز در مهاجرت‌های مهنتی قرار دارند و تصور کنید که تمامی مشکلی‌های روزگار بر دوش زنان است و خوشبختانه زنان این را به عهده گرفته با گفتی مردمی که سرانجام کرده توانسته ایستاده‌اند. من فکر میکنم که نوابسته از همین گونه وضعیت در تربیت مخصوصا جوان پسران نوابسته که مردها در مهاجرت مهنتی هستند باید در تربیت جوان پسران سهم خودشان رو باید داشته باشند مردها. زیرا امروز سرکشی جوان پسران را از صف قوه‌های مسلح خدمت در صف قوه‌های مسلح ما بسیار احساس میکنیم و من فکر میکنم این با کدام سبب؟ برای اون سببی که امروز تربیه جوان پسران هم با پرگی برداشت زنان و مادران افتاده است و من فکر میکنم بگذار مردها وقت یابند امکانیت یابند که جوان پسران رو همچون با خصلت‌های مردانگی و جسوری و دلیری تربیت کرده توانند که مردها به دشواری از عهده اجرای وظیفه‌های دولتی خود برآمده توانند که این خدمت در صف قوه‌های مسلح باشد. من فکر میکنم این زنان تاجیک خاصه زنان پنجکندی اون نفرانی هستند که میتوانند وظیفه‌های مسئول رو بر دوش خود گیرند در برابر وظیفه‌های خیلی وزنین خود همچون زن مادر اون را بر عهده گیرند اجرا کنند و برای پیشبرد جامعه امروزی حصه خود را گذارند. من فکر میکنم اساسگزار سمو وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم مولی رحمان بیهوده برای بلند برداشتن مقام و منزلت زن برنامه ها رو به تصویب نرسوندند، زیرا این برنامه ها زنان رو باز هم بیشتر روی بلند میکنند، زنان رو باز بیشتر برای جلب کردن به کارهای دولتی و جمعیتی سفربر میکنند، زنان مسئولیت ناکی خود را باز بیشتر و بیشتر احساس میکنند، بیشتر و بیشتر درک میکنند و بیشتر و بیشتر از پی اجرای آن میشن. برای اون که و در حقیقت جامعه امروزه رو به خدمت و زحمت و دستگیری زنان و مادران تصور کردن غیر امکان است. ما اگر با جمعیت نگاه کنیم نگاه میکنیم که اینقدر زنان فعال در جمعیت زیاد هستند و زیاد شده ایستادند. ما نگاه میکنیم که جوان دختران امروز اونقدر لیاقت زیاد، اونقدر تشبس‌های زیاد رو برای خود انتخاب کردند، اشتراک آنها در آزمون‌ها، اشتراک آنها در چاره‌بینی‌های عمومی، این همه درک از آن است که زنان رو به زنان باور کردن ممکن است، زنان رو به وظیفه‌های دولتی و جمعیتی پیشبری کردن ممکن است، زیرا زنان پنجکندی عموما زنان تاجیکستان، زنان تاجیک دارای خصلت‌های خوب مردانگی و دلیری و شجاعتمندی و عهده‌برایی هستند که من فکر می‌کنم امروزه چاره‌بینی برای
даъват намудани занон ба корҳои давлатии ҷамъиятӣ як манфиати хубе оварданаш мумкин аст. дар идома мизи мудаввар дигар иштирокчиён низ фаъолона ширкат варзида суханрониҳояшон далел буд ки мавзӯъҳои интихобшуда онҳоро бетараф нагузоштааст. ман мардум ва барнома собиқадори меҳнат дар соҳаи маориф мебошам. мо имрӯз дар мавзӯи зан ва ҷомеа суҳбат дорем. зан пешбарандаи ҳаёт, зан олиҳаи зиндагӣ аст. вақте ки мо зан мегӯем, зан модар дӯзанда, зан модар бофанда, зан ҳунарманд, зан омӯзгор, зан сарвар аст. ҳамаи ин аз оила оғоз меёбад. модар дар оила фарзанд духтаронро бештар бояд дар оила тайёр намояд. мо омӯзгор ки ҳастем дар дабистон, хусусан дар мактаб, дар бораи таълиму тарбия, дар бораи ҳунаромӯзии духтарон бештар суҳбат мегузаронем. ман ки муаллимаи синфҳои ибтидоӣ будам, ҳамеша диққати ҷиддиро ба ҳунармандии духтарон медодам, ба онҳо насиҳатҳо медодам. гарчанде ки дар синфҳои ибтидоӣ кор кунам, ман бо духтарони синфҳои болоӣ дар бораи оидаи оиладорӣ суҳбат менамудам. зан ин олиҳаи зиндагӣ аст ки зиндагиро пеш мебарад. агар зан пулбардор, сарпакор, сариштакор набошад, оила пешрав намешавад. ман аз модарон, хусусан аз модарони ҷавон хоҳиш мекунам ки духтаронро дар роҳии ҳунармандӣ тарбия намоянд. бештар модарон кӯшиш мекунанд ки вақте ки духтарро ба шавҳар медиҳанд, тиллою, тангаю, чизои қиматбаҳо барои вай харанд. лекин зан бояд бо ҳунармандӣ аз ба оилаи дигар дарояд. вақте ки зан сарфакор, сариштакор, ҳунарманд аст, оила пешрав мешавад. зан дар ҷомеа мавқеи зиёд дорад. зан сарвар аст, зан омӯзгор аст. мо бояд ки ба ҳамаи ин ҷабҳаҳо аз рӯи нуқтаи назар андозем ки зан ин олиҳа аст. вақте ки зан дар оила ба ҳамаи ҷиҳатҳои тарбия диққат медиҳад, оила пешрав мешавад. мо ба духтарон ҳамеша бояд ки дар бораи сариштакорӣ, сарпакорӣ, ҳунармандӣ суҳбат гузаронем. зан модар мешавад. вақте ки вай ба кӯдак таълими дуруст медиҳад, хоҳ духтар, хоҳ писар ба роҳи рост ҳидоят мешавад. ман аз ҳамаи модарон хоҳиш мекунам ки барои ҳунарманд шудани духтарон бештар кӯшиш кунанд. ба саломат, корманди маркази алоқаи шаҳри панҷгир дар бораи коргуна ва рӯзномаи маҷаллаҳо сухан мегӯям. ба ҳамаи занҳо хоҳиш ва эҳтиром менамоям ки ба рӯзномаи дилхоҳашон обуна шаванд, хусусан ба рӯзномаи маҷаллаи бонувон, ноҳид ва фирӯза ки ин барои нақши зан дар ҷомеа бисёр таваҷҷӯҳи хоса дорад ва аз тамоми занҳо хоҳиш менамоям ки ба ҳамин рӯзномаи маҷаллаҳо обуна шаванд. дар соли 2021-22 ба тамоми рӯзномаи маҷаллаҳо обуна шудем. мутаассифона аз ҳисоби дастрасикунии камбудиҳо ҳаст ва имрӯзҳо мо кӯшиш мекунем ки ин камбудиҳоро бартараф созем ва аз мардум хоҳиш менамоям ки ба дарҳои худ қуттиҳои газидмонак созанд ва рақамҳои дари худро ҷобаҷо гузоранд. чӣ тавре ки шоири халқи Тоҷикистон Мирзо Турсунзода фармудаанд, зан агар оташ намешуд, хом мемондем мо, норасида бодае дар ҷо мемондем мо. ва имрӯзҳо мо чӣ тавре ки дар ҷомеа мебинем, дар он ҷойҳое ки занҳо роҳбар ҳастанд, дар он корхона ё дар он ташкилот, дар ҳамон муассиса пешравии кор низ бештар ба назар мерасад. занҳо дар баробари роҳбар буданд, боз онҳо модар ҳастанд, дар хона барои тарбияи фарзандон низ кӯшиш ғайрат мекунанд ва имрӯз чӣ хел ки дар як баромадашон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон фармуда буданд, мақоми занҳоро дар ҷомеа бояд мо бештар ба роҳ монем ва занро дар ҷомеа он кас ҳамчун як шахси дар корҳои роҳбарикунанда бештар мавқеи онҳоро гуфта гузашта буданд. ва имрӯз чӣ тавре ки мо мебинем, занҳо дар бисёр ҷойҳо, ҳам дар сохтмону ҳам дар савдою, ҳам дар соҳаи соҳибкорӣ ва ҳам
дар тамоми ташкилотҳо занҳо роҳбар ҳастанд. мо имрӯз бояд ки духтароне ки дар мактабҳои миёна таҳсил мекунанд, дар мактабҳои олӣ таҳсил мекунанд, бояд мақоми онҳоро дар оянда роҳбарӣ, системаи роҳбарӣ тайёр намоем. ва ман боварӣ дорам ки дар оянда низ мавқеи занҳо дар соҳаи идоракунӣ дар кадоме ки соҳаҳое ки набошад оно мавқеи худашонро мегузаронанд. ман гуфтанӣ ҳастам ки бисёр аз занҳо, аз бонувони роҳбарӣ кунанда хоҳиш менамоям ки дар ҳамон корхонаҳошон ҳастанд шахсоне ки духтарҳою ҳамин занҳое ки онҳо мавқеи роҳбарӣ кунанда доранд, лекин аз мадди назари мо берун мемонанд. барои ми таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир кунанд ва онҳоро дар оянда дар ягон муассиса барои кори роҳбариро давом додан саҳми худашонро гузоранд. дар фарҷом боз ҳам ман хотиррасон менамоям ҳамон шеъри устоди зиндаёд мирзо турсузодаро ки хуб шуд ки зан ба давлатёр шуд, мамлакат аз дасти зан гузор шуд. ман каримова хотия раиси муросҳои маҳаллаи рӯйдакӣ мебошам, собиқадори меҳнат. имрӯз хуб шуд ки дар назди ҳокимияти давлати шаҳри панҷакин як ташкилоти гӯяма мешавад ба номи раисони муросҳои маҳаллӣ интихоб карданд. ва мо дар ин ҷо бо вазифаҳои худ шинос шудем ва дар маҳаллаҳои худ бо бошандагони маҳалла оиди ин масъалаҳо суҳбат мекунем. ва вазифаи асосии раисони муросҳои маҳалла он аст ки дар маҳаллаҳои худ ба ҳисоб гирифта мешавад ки дар кадом оилаҳо нотинҷӣ муросон нест, кадом оилаҳо ба ҳадди ҷудошавӣ омада расидаанд ва мо бояд ин ҳодисаҳоро пешгирӣ намоем. ва бо қувваи раисони маҳалла, раисони муросҳои маҳалла мо метавонем ки ҳамин корҳо то ба дараҷаи идораҳои дахлдор рафта нарасанд ва дар худи маҳаллаҳо мо ин мушкилиҳоро бояд ки ҳал намоем. ва имрӯз ман хеле аз ҳамин ташкили ҳамин кор хурсанд шудам ва ин албатта ба оилаҳо фоидаи калон мерасонад, чунки дар оила мешавад ҷанҷол мешавад ва вақте ки мо аз ин ҳодиса бохабар шудем метавонем ки дар дохили ҳамон оила масъаларо ҳал кунем ва ин ҳалли масъала берун аз оила набарояд. ва хеле хуб шуд инҷа мақому манзарати зан ба ин масъала диққат дода шуд. беҳуда пешвои миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мақому манзарати занро ба дараҷаи баланд баҳо надоданд, чунки мо модар, мо роҳбар, мо тарбиятгар, чунки тарбият асосан аз оила сар мешавад. вақте ки ба назди педагоги барҷастаи рус ушинский модаре меравад ки ва мегӯяд ки ба ман шумо маслиҳат кардед ки ман фарзандамро аз кай ба тарбия кардан сар кунам. ва ушинский мегӯяд ки шумо аллакай дер мондед, 6 моҳ дер мондед ва ана ҳамин аз рӯзи ба дунё омадани фарзанд тарбият кардани модар ин роли асосиро мебозад ва ҳамин тарбияти мо то охир давом мекунад. вақте ки мо духтарҳоро дар хона тарбият мекунем, писарҳоро тарбият мекунем ва онҳо аллакай дар вақти ба балоғатрасӣ оварда мо онҳоро ба оиладорӣ тарбият карда роҳ нишон дода модарҳо. вақте ки духтарбача мактабро тамом мекунад, соҳиби ихтисос мешавад, як ҳунар мешавад, мо бояд ки баъд онҳоро ба шавҳар бароварда диҳем. на ин ки мактаби синфи 11-ро тамом мекунад, баъд ба шавҳар медиҳем, пас аз 2 моҳ аллакай дар оила ҷанҷол мехезад. ҳам ман ин гуфтаги мана иҷро накард, аз таги диги ман хор накард, ҳол он ки барои якта арӯзе ки ба хонаи бегона меравад, барои вай омӯхтан 2 сол вақт дар кор будааст. ҳамин хел ҳисоб карда мондем ки барои ин ки вай духтар ба оили бегона шинос шавад 2 сол вақт дар кор. дар ҳамин муҳлати 2 сол мо тамоми кору бори вай арӯзро бо худамон мутобиқ мекунем. дар ҳолати мутобиқ шудан ин ҳамин хел нишон додааст ки дар ҳамон ҳолати мутобиқшавӣ ҳамаи корҳо равнақу ривоҷ меёбад. агар ман худам алоҳида кунам, келин алоҳида, он вақта муросон намешавад. барои ҳамин 2 сол вақта мо бояд шикоят накунем, бояд тарбият карда ба роҳ дарорем.
ҳама кор дар ҳамон ҳолат ба хубӣ меанҷомад ки мо муросу кунем, диёбӣ кунем, аз гуноҳи якдигар гузарем, якдигарро омӯхта баъд ба хулоса биёем. аз ин рӯй ман аз модарон бисёртар хоҳиш мекунам ки ҳамон духтароне ки бояд ки ба шавҳар бароянд, пеш аз ҳама онҳо аз пухтупаз, аз ҳунармандӣ, аз дар рӯзгор пурра аз ӯҳдаи рӯзгор мебаромадагӣ баъд мо ба шавҳар бием. вақте ки вай аллакай тайёр шуда ба хонаи шавҳар меравад, аллакай вай дасту по намехӯрад ва зиндагӣ мутобиқ мешавад ва ҳама корро нағз мешавад. ва масъалаи ҷобаҷокунии кадрҳо, вале ҳар сол чӣ қадар кадрҳои нағз хеле хуб мебароянд, дар муассисаҳо кор мекунанд, дар ташкилотҳо кор мекунанд ва чхеле ки мегӯянд ҳастанд ҷавонзанон, ҷавон духтарое ки чхеле ки президентамон гуфтанд ба онҳо мо бояд такя кунем, ҳастанд ҳамин хел шахсоне ки онҳо аз ӯҳдаи кори роҳбарӣ мебароянд, вале аз чашм пинҳон мемонанд. мо бори ҳамин хел кадрҳоро ҷустуҷӯ кунем, ба корҳои роҳбарӣ пешниҳод кунем. дар ҳолате ки роҳбари хуб бошад, дар он ҷое ки роҳбар зан бошад, он ташкилоти кораш хотиру беҳтар мешавад. аз ин рӯй ба ҳамаи раисони муросиби маҳалла муваффақият металабам ва орзуи онро дорам ки дар ҳамаи маҳаллотон тинҷӣ, оромӣ ҳукмфармо бошад. дар бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар давоми 6 моҳи соли ҷорӣ агар 1062 та никоҳ ба қайд давлатӣ гирифта шудагӣ бошад, агар аз ин никоҳи ба қайд гирифта шуда дар ҳамин давра 146 та оила никоҳаш бекор шуд. таҳлилҳо нишон медиҳад ки сабаби асосии пошхӯрии оила ин омода набудани ҷавонон ба оилаву оиладорӣ мебошад. зеро манаҳозир таҷрибаи зиндагӣ нишон медиҳад ки қисме аз ҷавонон дар муҳоҷират қарор доранд ва бо оила аз ҷониби падару модари инҳо арӯзшаванда ё домодшаванда ёфта мешавад ва ҷавонон мебиёнд аллакай рӯзи тӯяш муайян шудагӣ. яъне ҷавон бо духтар ё духтар бо ҷавон шиносоӣ надорад, хислати якдигарро намедонад. ва баъд аз оне ки оила барпо мешавад, таҳлилҳо нишон медиҳад ки аз давраи манамин 1 ҳафта 2 ҳафти зиндагӣ аллакай ғурбати оиладорӣ сар мешавад. ман таклиф дорам ки агар ҳамин ҷавонон интихоба худашон кунанд, мумкин ҳамин вай камтар мешавад бекоршавии никоҳ. ва инчунин қайд карда ҳастам ки занони фаъол дар маҳаллаҳо хело зиёд ҳастанд ва онҳо барои ҳамин фаъоло барои барқарор намудани оила, ба оштӣ додан, ба созиш овардани оила агар сахмашона гузоранд, бетарафӣ накарда, мумкин ҳам оила барқарор мешавад. ҳолатҳое ҳаст ки мо ба мебиён муроҷиат мекунанд ва мо ба маҳалла ҳавола мекунем, кӯшиш мекунем, ба кумитаи занон равон мекунем ва аз ин оилаҳо муроҷиаткунандо қариб 10-15 оила созиш ба мебиёд ва зиндагиашон давом метиҳанд. бояд қайд кунем ки аз ҳамин оилаҳое ки барои бекор кардани никоҳ мо ба муроҷиат мекунанд, аллакай соҳиби 2-3 фарзанд шудагӣ ҳастанд ва баъд аз пош хӯрдани оилаи инҳо кӯдакон сарсон мемонанд, кӯдакон аз зиндагӣ аллакай дилсард мешаванд, аз меҳри яке аз волидон маҳрум мешаванд ки ин оқибат ба дилшикаста ки кӯдак калон шуд ва ба зиндагӣ ки дилхунук калон шуд ва ба ҳама роҳ рафтанаш мумкин. барои ман аз фурсати муносиб истифода бурда аз шумо занони фаъол хоҳиш мекунам ки барои тамоми қувваи хешро барои ба муросо овардани оила сарф намоед. ҷамъият солим бошад, ватани мо гулгул шукуфон мешавад. бинобар ҳамин ҳаракат кунем ки мо шумо ҳамаи ҳамин чиз дасти мо шумо бааст. барои ба муросо овардани ба созиш овардани оилаҳо ҳар яки мо бояд саҳмгузор бошем. мо ки дастаҷамона агар кор кунем, агар пеши роҳи бекоршавии никоҳ низ гирифта мешавад. имрӯз бинед ки ин беморӣ дар тамоми ҷаҳон ин қадар мардум талаф ёфтанд. имрӯз бошад агар мо ина ё дарк намекунем ё намефаҳмем ки ин беморӣ ҳамин хел чӣ
چقدر دخترو چقدر راهبرو چقدر بیان اون براشون ابشتی چی مو اینا هیچ که هم نرم مردم تحمل نکنم من چقدر که گفتم این قدر توی و تا بایشون این 10 کیلو باشد برینی گفتم 50 کیلو انداختم هیچ که گوش نمیکنم که چیکار بکنم و این قدر ما چیکاریم داو مردم اختم مهنت کردم دیدم گفتن که بیا همین تنظیم و رعایت کنیم تنظیم برای کی شد برای ما برای فایده ما شد لیکن این باید هیچ کی باید نکرد ما 50 کیلو انداختم نه اما باید که اینش 70 کیلو انداختیمش نکرد و فکر نمیکنم که مردم اینقدر آشغولی میرن اختم مردم پرد شده میرن آشغولی باید بیمار نمی عده تا یک تیش بیمار بوده که این هیچ کی فکر نمیکنه وقتی که گفتم اگر ما گویم که من تو همه 70 کیلو 80 کیلو برنج انداختیم یا اکجا یک تیش جورنال با آبی نشه نه نمیشه چی با باید 80 کیلو برنج انداختیم یک تا مجله و یک تا جورنال و میری تپیمتی ملاقات تو همه خط توی کری نمیکنم معرکه کارونش نکن این با فایده که این یکون که فایده ندید هم وقت جناب اولی جان کردن که بیو که همین خواب به یردم شود بیو که همین توی معرکه های یک تا کم کنیم که مردم یردم شود مهاجرت مهنتی میرم بیچاره ها بچه ها میرم کار میکنم میبینم من همین توی میکنم تمام که با میرم آبان تو بیشتر با مدام میرم و باشته جا رفته با رفته کار کنیش این ما فکر نمیکنیم این اندیشه نمیکنیم معرکه روی بینون خیلی گفتن کم در حدود اویله گفته اجازه دادم ما اینه خبیام الان که با اوچه برون اوچه بیارون دودا برون بدتر شد ما یک چفانی رو به دستش نمیفهمیم توی میشد اگر چطور من پای گونه اگر میفهمیم که این فرون شد توی اینه یا مو مردم به خلق بگیم که این خود نیاموشتی در کار نه اون چیزی که پولت مول باشد برای چی یک تا مجله بگوید که آبون نمیشه یک تا یک جبه یک تا یادم کنده نمیتونن برای چی همین چی در کار من محلی موبای یک پدر و مادرش یک خوجه ها مردم نکرد بچهش ما معلومه نمیکنم نه چی میکنم نه اوشتول میکنم همه بعد نمیدونم چامپولی پولو همین یک پاکت با همین چی بوده دو اوش نکرد چی با اوش میکنم چی با هم پدرش بود هم مادرش هیچ که عیب نکرد هیچ که نخوام که باید چی با فقط فایده من دیدم همه آدم که بیاد من جا من این پولا گیرید برای آبی نشوید همه فایده نمیدون باید که خونه با پولش نمیگیریم که میبینیم همون جورنال همه میخونه اویلش احتمال ما خواهش میکنم که یک دیگر رو تحقیق نکنید که من 80 کیلو انداختم من 90 کیلو انداختم نکنم و 4 خونه آدم جمع کردم من تو 5 چی تا آدم دیگر جمع کنم تمامی که معرکه رو باور کنید و برای میکرد و باور کنید خونه بخونه فکر کنید که این بیماری من چقدر خواب تلف کنم چقدر دختران تلف یافتن کم کنید در حدود اویله کنید همون در حدود اویله کنید اوچه برون اوچه بیارون طالب کار نیده شما نباید که اویلهاتون اویله کنید من آشکول میرم گفته یک تا برای در خونه میگیرم اپسی یک کیلو آشک باید و اونجا به اخت باور کنم همین بقریبی یک جا تویشم 80 کیلو برنج انداختم و دهنش تمام گرفتم 80 کیلو برنج انداختم خوب کاری انداختی تو فکر مردم نکردی و مردم میبین آشک میخورد میرد یک برای میبیرد اکنی اختر خواب اخمان میمورم یک آدمی دیگرش میمورم از کجا میتونی و یک بار دیگر خواهش میکنم که همین بیدتون این خفاکی نشود و همین تنظیم هم رعایت کنید میزی مدور را مدیر شعبه کار با زنان و عائله مقامات اجرایی حکم دفترچهر همزیره زمان را جمع نموده نخست به اشتراکچیان خاصه آنهایی که در چهاربینی فعالانه شرکت ورزش سخن گفتن اظهار سپاس نمود و بعدا با استفاده از میزی مدور از بانوان شهر دیهات دعوت به عمل آورد که نسبت رویدادهای جامعه خاصه آن تحولاتی که امروز جامعه جهانی را فراگیر است بی‌طرف نباشند کوشش به خرج دهند که در فعال گردیدن نقش بانوان در روزگار سهمگذار باشند در تربیت فرزندان خاصه دختران بیشتر مسئولیت احساس نمایند با مقابل پدیده‌های نامطلوب زندگی از جمله جداشوی عائله‌ها تقلید سر و لباس بیگانه خشونت عائلوی با حزب و حرکت‌های افراطگرا شامل شدن بعضی جوانان رعایت نشدن قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن مراسم‌های ملی کاستگی اخلاق نورسان بی‌طرف و تماشابین نباشند چهاربینی شعبه کار با زنان و عائله مقامات اجرایی حکم دولت شهر
و اشتراک فعالانه بانوان در آن بار دیگر نشان داد و ثابت ساخت که نیروی زنان امروز سازنده است برای پیشرفت جامعه و سوزنده است برای اصلاح کمبودی‌ها.